so pite na damjing uhinam tunin zong thusim khat anangai kitaw hitin. A story based on fiction hi sangga kin khursin nung hizong le kamil zona dem kiti iso pipau es thong min thang ho kimin ahin sud thusim ngai no umta khat hi tun anangai pan kitaw hite kaneu lai apanen no mai kiti hi kapena kanu tilo adang ke ma ki kulpi ho hi vop zong ka ki vop pi khapon ki vop pi ding zong kana gel poi ke ki gulpi no mai ho chu kamu zong le ka yang bol ji a ka kina api ji in ka gulpi no mai ho zong chun emu phat ule zamang jiwin a hi no mai chunga eng sit ka bol he wang achun kaloi ka gol ho chunga wang lunghang zong ka bol khapun koi ma zong ka kina api kha poi hezi chun kaloi pasal hon wang e ngai thei le jingut a hi kanula ka padinga achanei sunhlun ke bo ka hi ji achun e hom thle jingthunin kaloi ka gol nei zo lo thil tampi e nei sa thunin gen theina ki tim him he palovin chapang hin kho chu kana mangin a hi ka khowa chun JB school khat ana umen hin la kanula ka pa in chapa khat se kini a hichalai school ho pawa ki kaisa ponti ti in ka khowa patna kilometer ni vela gamthla a private school khana ai kaisa thunin jingka si le kanu in skula e hung tha ji in hla lang jong le e hung pui kit ji in a hi kaloi ho chun ein o chahle jing uvin amho zong anu ten atha ji diwin akipin pin jiwin hin la atam zo ni se ani ki hol tu ngen tabang hi jiwa chun phat ong nei theji povin a hi kewang chu kapa in kham government na to na khat anei je achun kanu in zong ni si le phat ong anei the in e hung tha le jing in a hi kum 2000 kum achun class 4 kan simta na hi kanu in sung mai cham hen lang skula e hung tha pe hi zong le skula koi ma to ka kina lo na ding le ka golpi no me ho zong ka ngai lu theina ding in e hil jing in a hi hitia kanu in apha si tabanga e hil jing ji achun ka golpi no me ho zong chu ngai lu na kai nei thei tan ki sei phat nai lovin le kha hi thei ta khat kan hi ji achun ka class wa ding in topper hi na chu ka chang jing in a hi le kajil kung hon zong e ngai lu uvin e kho sa hle jing uvin a hi class 4 kasim kumachun kumhlun thim vet na kai nei tawin result zong ong ki phong tan hi le kaloi ho josi sanga kalor thinna asan je achun kanule ka pa in a achal khat ai thapi hlunin kane khom tawin an kane zo uvin kanu za a heno Christmas wonding zong tamta nei cho pi hlundi cho ka tile kanu in zong hinge boy ka cho pi ding a hi e de 20 December le lam kalanga e bon wa ichi diu nang wonding le Christmas adinga apoi mothil ho icho diu hi ati in ke zong ka kipa walin ka khusung uwa kaloi ka gol ho ko ma su hlai to hlai ka tho in lam ka avon cho ka chi diu thu chu ka sei le le jing ta na hi kaloi ho chun e o cha thei le jing uvin kaloi ho la a ka ngai pen le ka kiwo pi thei pen boilin chun hiti hin a hin se e min nang ho na nulen na pa tew dam na la ya na dei dei ho zong na cho pi zo uwa o chat nam uve e loi hila atin amai so ki pa be lovin au min a hi le kin zong azu ase a abol tu hin te ka ti in ke man zong len na nulet na pa khola ka ti le boilin in kanulin le kapalin hi bowe kanule ka pa so na thi hi tai atin kin zong kata san loji in zan imot ding ko na hin kanu ka dongin a hi le boilin nule pa ki ho neulai a thi hi dan ai sei pin kalung asile azingin kanu za a heno a khuti a hi le lamka a ichi diu pha le boilin zong puyu hitin ama ding won zong cho pi uti ka ti le kanule ka pa zong chaga gen the khotona lunggel ka nei ji achun e ki pa pi le hlunin ka tu sei zong e no pi hlun tai jingka khuwa awa in ka ki thowin boilin te in langa ka hlai su zelin ana ki tho nai lo ji achun ka tho do in ka kheulim hlunin a hi chun ke man zong boilin na ki tho ha zinaw ve ka ti le boilin zong zanni hla ka palin to hol barasom ni lowa patna inchan ka hlo hun le kalel wala ka tho zolu a hi a hintin ke man zong o December 20 le kanule ka pato
Christmas van cha chi ding kati naw wa chu nangjong nong te te dinga khong se he na ki go in kati le boilin in zong ki phatlam sa a ipi hele ka ki pa imin nangin nei ngai lu zala nanule na panjong hi chen gia chu lunggel a hin nei thei a hin ka ki pa I atin kin zong akhuti le na ki go te te de he kati in kanu in e hol mo khan te katin in lang ka kile pai ki ta na hi hiti chun December 20 nga alen kaile kaloi ngai pen boilin chun nitin hin kho kamang jing hlun ta na hi zan khat hi hata in kanu hang damotan jing tho zo lovin aum ta na hi le kapato damdoi ne thei thei kane sa hlunin thei kham khama in muna ka jen zo wa zong apha chom ti lo pha na chun phailenga hospital thu dingin ahin posu tawin kewang ka changsen ina aida hlunin a hi pu ka ki hon thei lo ji achun boilin ti ina kanezin boilin to kanu ahangdam do pha le lam ka a Christmas van cho aka chi diudan ka seji hlunin ka nga lel he jing hlunin a hi ni thum ni li lang hita kanu aphat dom le phat dom lo thula ki za phatalo chapang cha ka hi wang achun kalung agim hle jing in a hi ni khat hi kaloi pa boilinin bacha ka men chi hiti atin gophel khat nei hin pi in sai chang sa khau dim se in ka ki po hlunin gamang lang bacha tam nala ka zon hlun tai aman nga akap la in kinwang ni bu kap la in ni hla lam ni sa jong mulpang lep kon cha hitan ki pa ta in lang kain zon hlunin kaung ki lai te thol hlun le chomlo ka in kong thung hun tai boilin te na kalu hlunin koima nom lo chu kizen ka sa le hlunin wacha ho chu amul ka bol hlunin ka go hlunin won cha ka chi pha hlun le ka cho hlun ding ka dei dan hun ka sei khom jing lai hluna hin thida ahong ging in kalu chu abom ti ephamani ki tile ki sei wal hepon ti keini zong ka ki cha hlun ji achun polanga hlai do ding kot phung ka ki chu hlunin in lei tola ka khoda le le hlunin koi jong thikin hita ka ki ti hlunin a hi mi ho cha lo chen chu ka ven hi le atam zon ki ho in lang azo na chu kamutan kinzong kanu hi damdo zo tolowa thi hitan te ka ti in kloi pa to akin theilam penin ki ho in lang ka zon hlunin ka hlun hun le khosung mi pi atam zon tan abanglo in to na hlo uvin abangloi in sung he top le whole boy pi loi om uvin an ki sa boy thei le jing uvi ka ji jong ka hepun kaloi pa to ka study room a kom hlunin a hi pha chom kha zo wahin thilung ong hlung tai ti phat wachun ke jong ka thlai do zelen a hi le kanu lung dam sa chu common room a ananga tawin kinjong amai a ki khu pun chu ka ho do in kanu mel be chimti umlovin ka vejing tan lungin zong adol lo hitan tin so mai mi li hong longin ka chunu ngai jin senaw bangin ka kap kap tan a hi kapa in ei mu do pa nin ei koizin boy iba elo diham chungpathin thilgon hi atin akap thajing in hiti chun kapa cha hlunin akilhem ding zo sangjong umlovin kazan ka hlun tai zanjong aungge thimtan kanulung chunga chun kakinga in kaim hlatan chomkha zovin boilin anulin in ehung pui do in amo ina boilin to kaim hlun tai khuwa ko na hin len khom na a khungin kazatan kalung hel the jing in kachun ngai to nu ma kalen lai ni khu ho kalung min in ahong kilangin gila bu al zal bangin samang zal thelovin kamaya mi hli tui bangin aveiden tai jingka khuwa wa in kailamu ka zon tawin kanu thilong phungchunga chun kapa ko ma katowin kami hli ki thi jingin a hi sunlanga hin inmuna ko na hla do na kin ho akichai in hlanlama vuidingin go thlangwan posu tawin pastor pan thi vuina kin ahin chaya kanu thi kong chunga leivui lesit akivu humlai ta achun kanu hi lesit chunga ta mela kanung mu ki loading chu akichin tan kami hlin ei chumin kap do theiluwa hai sampai ding ka hi phanin in lama e putawin a hi hiti chun kin ho zo si ki chai su tan kele ka pa bo kaung kho sapan thun tai ka vet na zo si akamu zo si chu kanu melen akilangin chapang lungmol hi zongleng ka tho zo ji pon ka pa in azole anu nga valin tin lungneu khan te ati in sung to latham iza khaya ke eng poi
jingka khat ni kapain khwa masangin hin covid boy pu kithuvo kithota hite naloi pa boilin jong ka covid atiin ke chu kalung adong the jingin itida na tu ta hi katiin kapaza achun pa ipidia boilin ka kodiam tu ta a hojong wa nai lo wa katile chomkhat pauluven aumin amit li ekithin tuni hi date izan hitam atiin ka hepoi pa katile nanu in adam laya date 20 December le ati chu tuni hitai chinlang boilin ka covid atiin ke jong kachi tai boilin ani ki tho nai lo ji achon ka tho do in thilum dan ho ka sei pi le thanom ta in ong ki go in ki ho in kain zon ki thlunin kengko siding anei lo ji achon kia khat ka se sa in ke jong ka ki gongzo paingal in lamka zon tingin lemanta tu ningtho khong basa khong to tawvin kathun awahin lamka bas ka ngau vin a hi le Christmas kon hi je achun mi atamin tona ka changzo ta povin parking chen ka dinglung ke tawve lamka a bazar khong kai uvin van tam ta kain ki chowin kapa in 9mm pistol ho khu ki chep na ding in khat che e cho pi lunin kanu thana koi ding in pa cha tam ta jong ka chowin khong ki le tawve in kathun masang uvin tlan mola ka chi pa uvin pa cha zo si chu kanu tlan chunga ka koin mi thlipumin hiti hin ka chang kalo tai heno nang umlovin kamong zo pui tunin ka pato Christmas ading bonchon ka chi thunin kongwai hlung tawve ven kavon hoi phana sa hinam ka kilom pina dem tin kavon ho chu ka khodo so ke in e don but thei talo ding le ta mela emu thei talo ding ka chunu chu ka holim pi in a hi kapa in zong e vezo pun munchom lang anga in ami thli ki thi thi jing ta na hi alang khatna kaloi pa boile in zong mi thli pumin e hlamon in min lungneu hi in koiba achunu ngai lo umde ham hi zong le masang hin khoding zo gel ngai a hi atin e hung kai do in inlam khanjun uvin boilin zong ain langwa achi paijin kele kapa zong in kathun huna hin kin von ho ka ke tu min kapa in ana hunin kane zo thuna hin samang zal pai hlun tai phatle ni kho ho zong ong charging in mitinin anga lel jing Christmas zong ong hlung tan mi zo si chamna leng pa lem ding in guntup san om zo tai hinla kewang kapen na ka chunu hlangai in zal khun chunga lun thlin kalong jing tai Christmas program ke pat ding zana hin ki khom lovin karum sunga kum thimbe in a hi le kapa in boy ipidinga hitia chum ji na him hiti anom lai chana na thla si che che ding a hi na loil gol to ki vop in lang len khom ha azong zawin ati in hi chipet ta achu boilin zong ahungin len khoma zaw dingin ehung timin ke zong ka ki gongin len khoma ka zaw hlun tai kanumi la dinga ki pana the izat ka bolwang in kamil zo pun mila akalat wangin gu thimin kanu ka gel gel jing e hiti chun pol do na hin khopumin kum he gulnup zo si chu ipigi bol hamjong he theilu khom helin kain mangtan kum tha tha zong lun thlin kalam tu tai admission bol phat athun kit phat na chun ka pa in ka school kai na mama a admit a bol pi tan school zong khong kai pan ki tawve kumdang hladanga bangin ehung tha ji ding le ehung pui ji ding om tapon kanu dam na lai le o kati ji in kapa helowa mi hilong pu ma school ka zot na tamzo a hitai kapa ine thei chon na ding tampi ep ji wang achun ka cho gut ji ting le kanu in e cho pi ji lai ho chu ka gyal do jin kane jong le atui na umlo hilin aki chai ji tai phale ni khojong achal jingin class 5 kain zotan zan khat hi kaimut kun thun hin kapa in boy kumkit le lam kalanga umta hiti hilanga hi sot lai chana nanu na mil loading a hi lamka askul hoita khana na kai ding a hi atin ke wang kanom be set poi aji chu kapena ka chunu ti ta lovin zong kaloi ka gol ho zong ka nga in khosung da tha abon choma umde chu ha sa ka sle jing nge hi zong le kapa tu se chu kanil nom pon kanop pi in hepa nangin phan sa sa chu hi jingi ka ti pi tai lamka a school ho admission bol the hi pha na chun kapa in thaini le ichi do ding hi tai ti pha na chun hepa tuni le kanu thana boilin to ka chi hlon the ka ti le anomin ke zong
boilin ka kovin kanu ki voina thlan mo lang chu ka zun hlun tai tongdong thailo ka chunu ki voina thlan chunga chun ka dil su in hiti hin ka sei tai heno ka hin ngai na lom e heno na von choi ki sangka ni solo jing hitam khat vei be hi jong let na mel ka munum kitni na ki voina jang gam le da hla a ka pa to lamka a ding ka ti hlun a hitai hlauhla se hi in iba ilo de ham ni ko khat le hi chalai mon hi ka hungvil kit ding hi chapha la chun ka chang hi ta pongi na na thangwan akuna na hin ven lang loi pha gol pha ji pha kanai na ding in tauna na hin nei pi jing in lang ka ha asat ka gen thein ho chung pathin ang sunga nei hlut pi jing in he no ka tin chimo helin ka kamin kamit jong apom do tai kaloi pa boilin jong ka koma dingin ami thli ki thi in ka za min ipidia thaini le ki chondo gulun ta a ke ne he sa loham koi to ki wop ding ka hi hita matin kin jong pai iba ilo de ham ningai demin ka tin keimel a ni kitchen jing ding achun ka ngonga khiwui ki bangchi ni ka ola achun khat kala do in boilin chu ka opi ta na hi boilin in ka za min hoilai mona umjong le chun kaloi ngai pen na hi jing ding chuna tin ka pumpum achun e hin ko in kin jong ka ko in aza henge bai na loi ngai pen ka hi jing e ka ti in hoilai mona kyum jong le kimel lo ding in kimu kit ding kinem pumen in lang kain zon hlun tai kapa in thaini ati ni kho chu ong hlung tan apoi moding josi ka ki po do hlunin ka inu chu kani te in analo diwin ka dal hlun tai lunghel wang chu atho ha le jing in kalung thimin lunghel hi thian lang pul duwin ki ko sale ka ti in hiti chun ka pen na le ka chunu ki voina gam ka bol naw wang kho da hlan lamka khong hlun tai kana he lo wanga lamka azong in kana nei saw a hi je chun ka inu ka hlun hona chun ka su thing hunin ajing in thil apoi mo ho cho le ke admission bolding in ka chil hun tai ka kum chapang cha hi wang achun ka ta sa ale thim ta je achun ka pa in class 1 simding in St Mary High School a admission able pi in school jong kong kai pan ki tawve pha le ni khu kumle hla jong ki khel bangin mi himlung gel jong ki khelin ka pa in jong jitha ai nei tan kin jong ka ki pa pi le in heno ti ding kani ki je achun chom khat ki pan a hin kho kamang e kanu tha in jong chom khat di chu e ngai lo in elung sin in ka dei ka ngai chan ho jong e su bilit pi jingin ka pen na ka chunu ka ngai na jong adai jap go tai lai zan ham pha zo wa hin naw a hin wop tan chapa khat anei in pen pi so pi kanai tai ti in ka ki sung lel the jingin a hi kin jong ka naw chu ke man ka ko na dingin Elvin ka sa in naw sen mel ka mu ji le ka ki pa le jin a hi hichilai phan hi kin jong class 8 ka sim a hi tai kanu tha in chapa nei phan chun ke i boi pi tapon hi jong le kanaw sen na lai hi je chun to le tham langa ke ma zo in ka ki tho pi jing in alung ka hol tho jing tai kanaw jong kum khat hong thling tan kin la ka pen pi su pi thisan khana ka ge la hin la kanu in wang ke chu e hin dal bol pan tai ke ya ding in smle pai ne le go jong phala hi tapon sit le ya gen thei ki pat na chu ong hlung a hi tai kanewa pat na bol pe thano mi ka hi je chun ni hla le ki chemin ka chi ji in kia ding in bu hlom cha bu hleng kam khana in koi pi ji in anjong ka wa in kane kha ta poi kapa ko ma se ding ka ti jong le atam zo in kanu to om khom jing in ke i ha kho sa be se zuk ta poi ni khan hi school ka chi ding ko na hin notebook le pen ka cho na ding in paisa ka thum ta na hi le e pinum ta pun ipisim do loading ki nga do jing in sumleu sa itp zotan kinjong ema sailovin mi hlipumin school ka zon tai ka gen theina sang che che in ka pen na ka chunu atha be in ka gel do kin in ke ding in wang le sit anop na a poi hitia akanu in e eng borjin ho chu ka sei do lo wang in kom chen kamai so in kapa in a hezing in hinla azinu in doila ya athim niam bangin ima jong a seji poi hizong le kapa in hitia ina auma anu tha to akito momo sangin bolding a kyum sa hen atti zon hiti chun class 10 kasim ding kuma hin bolding ka na e hung tha lut tai keizong bolding a khong tan ina kom sang achun nom ka sa je me hizong le zan khat kamangin kanule boilin kamu in hi le lunghel na hin kho chu pha so ta e bom in hi
Lali langa lang buildinga ka umin hinla. Kapale kanuta in khat beizong. Hung visit ka tapovi. Nule pa nilo bebeb kahitay. Kapabe in hung vilnante katiziin hinla. Kinip na to abang zipon. Jingka kan hi kavarden pauvin hin kovin kazaa. Napanambol la koldo azo ahitapon. Mes file tuition feel langa lang piilo na naytay hizi atun tunile. Inlanga na pagakovin lang. Na fiho kisu tingin at tiin kinzong. Kavon ho kaskulbe nga kahin kigunin in lang kahin zon tay. In kalunahin kapa ano umpun kanula kanaw bo ano umin. Kanaw kamumu atun kadazin. Uuhong ta kay Elvin katiin kanaw su. Kalelele zingin ahile kanu ahungin as kazaa. Angol nahim katsacho na tago nam. Nang umlo akizene kiti nong valut kinin atin. Kagel paklo lambin ay hutan. Kalasit dan atepi ding aumpoy. Kinzong kanuza kafi lang alang pat na umzia. Kapako dinga hong kahi katile aman kazaa. Napain fi di si KP dinga sum kay koma. Ako'y ahin panabeya lekha simdolon dinga katia. Kapilo mamong ahi akitinup selin kalain na valin. Karom kazonin tibein. Lup na tsunga kalhito kanapto kalum ni lumtay. Kapa ang bail lunahin hopi maninzong omkit pun. Karuma katbe hong lunin kinzong hepa. Katiusan fiho na ipipilo ziya hong do kahi katile amanzong kazaa. Nanuko ma feed si kikuya ama kangan si ahi itidana atin. Apo do akitan kinzong ipihile kapain. Hingay tonante katiin. Nitum kangatay. Nitum zo nga zong kapain imatsa angay tolo pa na chun. Boarding nga zong kinungle talovin tsanga kihinso na dingbo. Kahin hol pantay. Car workshop na ikat koma na ito sa atay dingin kagatawin na hili ahong nomtan. Hitsilain mo na chun kaumdenin azingle. Natong pandingin kaumtay. Zan kaimut ko nahin kain kochi sa hole. Tua kain ko kagyelin kachunu kangay na asang che zingin. Zan kang laya chun kapot do in lawa no ya chun heno. Natsa kay hi na hinven. Hiti dinga hikilom kahihinam. Hulsin nung hizongle kahin milzo na dem katiin. Lunli pilchang bang kati tay. Jingko ahong vain na to zong kahin pantay. Kato kompi hola achun khat chuka ven hile kaloy pa boilin to. Kilaw ka sain kalung ate ekyayin khatve. Ahong kunpe na hin. Kavet lekya tabang hichu anekyo in kinzong azaa bay. Boilin na hichu na katile hingi kahi atin kinzong. Azaa kay mimin na loy pa chuka hi katiin kakikoy lunin. Kamit li hunzong analong do manin damsela. Kakinong mukit luna mun khat na kato kom lunchu. Kakipa alunin patta agari simdan kong kizil pantay. Tsaga gente kahichu mahazon panjong ahet zi achun lung sinin. Tir zingin kalung among chomle zingzi e. Mahazon pachanu boy kim jong chun khoto lein ngay lo in hinla. Kinwang lungsit na thuga asya kingay piding chu kagel thai poi. Aman wang lungsit lein kakom kavela. Zingin kaboy na hua ikithopi zin ahi. Nikhat ni kamasanga karkhat ahong kingain gari nay pachu. Ahong kumplain hintamin boy. Kagari hi ipitiham na igabet pita dio at tiin kinzong. Kaga akihiya kavet le kapa na hiin amanzong hetan. Ina dingin timin kay wang kanumpoy. Agari chu kasimpi zawahin kay ihin kovin. Paisa sanga piin kinzong kakilain kapazaa. Kaung tip ta apale kay man achom kohonding ahi hichipat lechun. Lakni na ipidhe katile anomin amazong. Ofisa at sitay. Hiti chun ni si hilowang achun. Ehong bilzizi na hi. Kumletla palin ko hazong at charging in. Kum nga kahinto zawto na hin mazon papat sana in. Dukan chombe kay le boylinin. Kahin kihon luntan. Kaloy pa in zi naitan kay zong. Zinailoy dingin ay zol tay hisipat na chun kinzong. Mazon pa chanu boy kim chuka zoltan na hile. Anomin. Lakat kakingay zawto na hin kagityang pailhun tay. Kaloy pa boylin to kapen na lhun kanyaw lai uwa. Kabol naw gam khatve chi khom dingin kakitim lunin amale. Azinu to kayle boy kim inzong lay matalang kahinzon tawve. In kalhun uwahin boylin te na kapan sa uwen azingin. Kayle boy kim zong kanmukivoy na lana kachilon in. Kanulan chunga chun kadingin heno. Kanasay bang in tunin.
nabon choi sangan khongvil kini tunin wang kachang ka hitapui ven namonu hi phana sa hinam ka tin boy kim chu ka ko in heno chalen autam ta hingding in chung pathin koma wang ne hin thumpi jing thunin ka ha sat ge gen thein ho nei thut pi jing in ka ki pa ni khu ka thasit ni khu a ki gel do jing nang bo na hi hulsin channung hi jong le kamil zo na dem tin tongdon theilo ka chunu ngai nan kami thli ki thi in khong ki le thon tai boy kim ka hin khotu sim het sa hi je chun eilung nat sa nom pun khotu na le lungsit na dim sen in eiza bol in ka chunu ang la ya lungmong bangin kalungmon pi in chen ko sa na lam apan kala khom thlonin in sunglum ta ka sem do thun tai thusim aki chai tai thusim abula kuna achai na ge en ngai chai pi josi chunga se zolu ki pana ka hin se e